alizozifanya kwetu kusudi tufike kwake sisi wanadamu, alizozifanya kwetu kusudi tufike kwake, alizozifanya kwetu kusudi tufike kwake sisi wanadamu. Waliopewa na Mungu kusudi wafike kwake, waliopewa na Mungu kusudi wafike kwake huko mbinguni, waliopewa na Mungu kusudi wafike kwake, waliopewa na Mungu kusudi wafike kwake huko mbinguni. Na utumiaje huo Ukristo wako? Unautumiaje huo Ukristo wako? Uliopewa na Mungu huo Ukristo wako, uliopewa na Mungu huo Ukristo wako, wewe mwanadamu. Unautumiaje huo Ukristo wako? Unautumiaje huo Ukristo wako? Uliopewa na Mungu huo Ukristo wako, uliopewa na Mungu huo Ukristo wako, wewe mwanadamu. Kufika kwa Baba makao ya rahani, tuje kufika kwa Baba makao ya rahani huko mbinguni. Wema wa Mungu kuja kwetu ni kutupa Ukristo, wema wa Mungu kuja kwetu ni kutupa Ukristo, tuje kufika kwa Baba makao ya rahani, tuje kufika kwa Baba makao ya rahani huko mbinguni. Ni alama ya kutupeleka mbinguni, Ukristo ni alama ya kutupeleka mbinguni. Tuliopewa na Yesu kama watoto wake, tuliopewa na Yesu kama watoto wake sisi wanadamu. Ukristo ni alama ya kutupeleka mbinguni, Ukristo ni alama ya kutupeleka mbinguni. Tuliopewa na Yesu kama watoto wake, tuliopewa na Yesu kama watoto wake sisi wanadamu. Sisi twajiweka wazi, twajitambulisha kwenu, sisi twajiweka wazi, twajitambulisha kwenu. Ukristo twautumia kumtukuza Yesu, tusipotee milele, tuje kufika kwake huko mbinguni. Sisi twajiweka wazi, twajitambulisha kwenu, sisi twajiweka wazi, twajitambulisha kwenu. Ukristo twautumia kumtukuza Yesu, tusipotee milele, tuje kufika kwake huko mbinguni. Vitendo pia ishara, tueneze Ukristo kwa vitendo pia ishara. Imani yetu ikue, tuishi naye Yesu, imani yetu ikue, tuishi naye Yesu milele yote. Tueneze Ukristo kwa vitendo pia ishara, tueneze Ukristo kwa vitendo pia ishara. Imani yetu ikue, tuishi naye Yesu, imani yetu ikue, tuishi